Okay, today we are at the location. Namuhla sizokhuluma ngema illegal dump lakhona, and what is behind me is very disturbing. Illegal dump le bantu balahla tibi la ngalokhu ngekho semthethweni. I can say this is very disturbing because la kunenhlobonhlobo yetibi. I can see kunemapampers lana, kunetigubhu, mabhodlela, tikotela, like everything is just here, and this is very disturbing. And ngisakhuluma ngaloko lana kunemakhaya la. This is a community area, kunemakhaya lana la affectwa nguleno le ngiyibonako la emva kwami, illegal dump le. Nje singasonzela sibuke letibi letikhona la letihlukahlukene. Like I can see all sort of waste la in one place, which is very much disturbing. Illegal dump because it is not the right place to dump your waste here. It's an open area. So kuthi ngithi mina illegal dump, it's because akukavumeleki ukuthi ulahle la. Like ungalahla njani tibi kube kunemakhaya lana, kunebantu lana laba disturbwa ngento letibi la. So that is why ngithi illegal dump, because akukho semthethweni kulahla tibi la. Tibi kufanele tilahlwe in one place. La eBabathoni we've got only one legal dump lekhona le bathi imbalenhle lenfield site. Ngikhona la kufanele tibi tilahlwe khona ngalokho semthethweni, not in this place. Sangithi njengoba sila elokishini, which means masipala is the one who is responsible to take tibi takho aye kuyotilahla le elenfield site. Wena ngokwakho vele ngeke ukhona ukutithathela tibi uyotilahlela le, because it's far, and also I doubt ungakhona ukuthi every day uhlala uvuka uyolahla tibi le. So masipala kunetikhathi letibekako ukuthi tibi enzaweni leso uti collector by this time. So wena ekhaya lakho utikhipha ngalawo malanga masipala athe le tibi ntikhiphe ngawo, ngoye masipala lothatha ko tibi ahamba yotilahla le kuleya landfill site lengikhuluma ngayo. Okay, I can start by differentiating e-waste yethu, if I can characterize it. E-waste it's different. E-waste it's different. Ayifani kune garden waste. Like as you were saying about lamahlahla lawa, this is a garden waste. It's not supposed to be dumped here. Kunenzawo khona le landfill site kunema sections kuthi la kune garden waste area, lana kune general waste, lana kunanani. So i-waste ihlukene kaningi kanjalo ke ukuthi angeke vele uze ulahle letibi enzaweni leyi-one, because lenye langa okay it's fine, we can go to the landfill site siyobona kahle ukuthi letinzawo tihlukaniseke kanjani, because even naletinto tokwakha letiyama construction debris nawo kunenzawo yawo lebalahla kiwo. Nale general waste kunenzawo yawo labalahla khona. Yo, hey, it's stinky here, guys. Yo, it's very disturbing. Okay, what I know, masipala uyawathatha emahlahla, but I think if kukuningi kakhulu, maybe you need to make a arrangement kuthi vele maybe leso sikhathi leso batokuthathela net lamahlahla kuphela. And secondly, masipala akathathi tibi lekati thola diphasi. So like nawe nje unguwe Prince, like how can you collect this waste mara, because uyabona ukuthi kunjani. So that is why it's advisable ukuthi bantu tibi tabo batithathe batifake emaplastikini or emasakeni or maybe emabhayedini, umuntu makede emaplastiki, and then i-truck ke iyafika iyaphosa phakathi iyathatha kanjalo. So what I can say to the community ukuthi okay, le bin lesikhuluma ngayo, okay, anyways sitokuyehla selapha endasi siyobona le bin ukuthi ikanjani. Le bin lesikhuluma ngayo
ubute ukuthi ifaka i-general waste yini. Okay, what I can say mina, what I can advise i-community ukuthi they must separate their own waste from the source. Like ekhaya lakho, you must separate your own waste. Ubeke tigubhu todwana, emabhodlela odwana, i-food waste yodwana kanjalo njalo, and yonke i-waste. I don't know whether you knew ukuthi yonke i-waste is a treasure. There is no trash. Yeah. Every trash is a treasure. Because now when I'm talking about treasure, I'm talking about leti coupleti. Leti coupleti takha imali lenhle if you are doing recycling. So leti coupleti takha imali lenhle when you are doing recycling. So lokuthi ngithi mine, people must learn how to separate their waste from the source. Ngisho kona lokhu ukuthi leti gubhu batibeke todwa emabhodlela. Okay, neti angiboni ibhodlela around me, but likhona. Ubeke emabhodlela. Oh, nalibhodlela. Nalibhodlela. So when I'm talking about separating waste, I'm talking about this. So like you put this aside, you put this aside, and then masokubekile so bona ngathi it's enough. You take it, uyise ku buyback center. Lucky good enough we've got a buyback center here at Barberton. La khona bato khona kukalela tigubhu takho uthola imali. Bakukalela amabhodlela akho uthola imali. So uyabo ukuthi kahle kahle silahla imali yethu. This is our money, guys. Like we are throwing our money literally. No, it's disturbing because kulahlwe phasi. This is not the place where it's supposed to be. Kulahlwe phasi, khona la ngibonene maphampasi, like, so that is why I was saying it's very disturbing. Yabona nala kuhambe mandi, it's very much disturbing to see indzawo yethu iso, because yonke lento lele yendekako, it's kunemphakathi lawo yabona noma bantu bayandlula, so bantu njalo. Le illegal dump le tibi leti khona la tiya cause lot of things nethi ngoba abantu angeke baze banake or ngeke baze bathi ukuthi njengoba balahla tibi so because in ngibo, because even health yabo iyalimala if kuso uyabona lana kunema flies kunetibungu everything. So imagine ke staying in a place like this ukuthi like health yakho iyo banjani, because iyoba affected, bantu ubathola sebanema respiratory diseases because of all these things. And there is something else when Prince ngifuna ukutshela kona. I don't know whether you knew about when the rain comes. When angithubona neditibi kuphela la. When the rain comes, it washes away okay, letibi leti kuba nema toxic chemicals laphumako la kiwo, like maybe let me say ulahle scoop sepend lana or scoop se spirit, scoop se dumu yabo. So leto tindo leto kuphuma ama chemicals lapho which affects the environment. Lebe sikhuluma ngayo that day, it affect the environment because makufika imvula it washes away lawo ma chemicals lawo aya kuphi aya emfuleni. Mawaya emfuleni contaminator emanti le emfuleni. So even nalana kwendeka soil contamination, environment yethu iyalimala. There is why uthola abantu ukuthi bantu banemasimi, let me say unemasimi ngala ngendasi uyalima umbila wakho, uthola ukuthi awendi kahle umbila wakho, not because umhlabathi wakho unjani, but because ngilama chemicals lasuka la ayo affecta lo mhlabathi wakho le afike awende ube less nutritious. So there is why uthola umuntu bese akasabi nesivuno lesihle lese right because of letinto leto lesikhuluma ngato.
I-solution lekhona ngiwo lama environmental awareness lawa lesiwendako kumanje la tosita umphakathi, because some people, yes, I can say they are very much ignorant, and some people I can say they lack knowledge, because some they don't know ukuthi letibi leti tito affecta kanjani, ngoba uthola kuze kunemagundwane namakhulu langaka mntwana because of letibi leti. So some people they don't know the effect of what they are doing. So I think by doing this ukuthi sibe nama awareness, sirane ma campaigns, like people batokwati ukuthi okay, if I'm dumping i-waste yami laphana kutokwendekani. So and by doing that ngicabanga ukuthi ngiko lokutonceda i-community ukuthi i-community ikhone ukuthi yazi ukuthi vele I am not allowed to just throw down any paper or any rubbish whatsoever. So i-rubbish yakho ilahle enzaweni lefanele, ungayilahli noma ngakuphi. How can you throw your rubbish enzaweni la kuhlala khona umphakathi, because this is a residential area. Like uyeva namanje simela ngishile ekucaleni ukuthi it is very disturbing. Simela kuyanuka, bantu bayandlula la, timoto tiyandlula lana, kids are playing down the street. Uyabona ukuthi vele nawe uyadibonela ukuthi kahle kahle lenzawo le is not the safe place to dump your waste la kulenzawo le. So hence imbombela yakhe inzawo le yi-1 yokulahla tibi. Wena thatha tibi takho utifake eplastikini ekhaya lakho, makufika ilanga lokuthi masipala athathe, masipala uyathatha uyahamba uyakuyolahla la kufanele khona ukuthi alahle tibi. Mabhodlela afile lana. And njengoba ngishilo earlier on ukuthi la abantwana bayadlala down the street, and if ulibhodlela lifile, so imagine umntwana wakho achamuke le uyadlala bayagijimisana la stradini la, so ufika so yalimala. Uyabo ukuthi kubhlungu njani because of our impact. Lento lesiyendako every day yokulahla la singacabanga ukuthi lenye ilanga kunga affecta even thine, ngoba noma kungaka affect wena but it affect umntwana wakho. So uyabona ke ukuthi people are ignorant. Yebo nathi netikotela nato. Yeah, umntwana uyalimala la, sikotela sivuleke kabhlungu la, uyalimala. Yo guys, la this is a skip bin. Yabo siqhamuka lapha eTulu laphana solo kuyalahliwa tibi. While we do have a skip bin, nasi skip bin lana ngola kufanele khona abantu balahle khona la tibi. La tofika khona masipala a collect le bin le ahamba yoyilahla le la kufanele khona. But people bona ba decide kulahla phasi tibi. Yabo la phasi kungcole kanjani. Ba decide kulahla phasi while babekiwe inzawo laba kufanele balahle khona, and asikagcwali leskipini lesi ukuthi sizothi ay maybe it was full, that is why bantu bagcine balahla phasi. It is not full. Nasi niyasibona, nasi sikhona lana kunema flies. Lama flies lawa endani with the community. Labantu laba labaduzani nalenzawo le, because ama flies ayakhoza nabo cholera. So uyabo uthole umuntu athi umntanami uyagula uphethwe sisu, not ukuthi uphethwe sisu ukuthi nje nedi ngoba siyamsukela. Na inkinga la iqala khona la iqala khona inkinga la ukuthi bantu balahla la kungakafanele khona. They are ignorant kan abathi ukuthi lento le itoba affecta in the long run. Yes, umela sibuye, because it is not allowed, like honestly it is not allowed to do this thing, because I once touched le bylaw lekayibeka masipala 2016 or 2017 leyo ukuthi umuntu akafaneleke alahle, if alahla uto-charge. So I so much wish ukuthi masipala ngathi angayi yenda leyo bylaw leyo
ibe like isebende singagcini ngokuyifundza emaphepheni, isebende kuthi vele a polluter must pay. A polluter must pay. If I see you throwing a paper la or throwing anything lokungafanele ukulahle la, you must pay for that. So I think ngiyo into lengenda ukuthi bantu bakhone kunaka indzawo yabo, because all in all everybody has got a right to a clean environment. And kahle mina I don't get the point ukuthi kahle kuze kufike ukuthi nite into lahla la. Kahle why? Because masipala ngithi unemalanga okulanza ibin. Why ungabeki ekhaya lakho like le tibi takho tibatiningi ngaleyo ndlela ukuthi vele ufuna ukuthi akutoti lahla la? Or maybe it's because of your laziness, uhluleke kuvuka in time wakhipha tibi takho watibeka ngaphandle ngalelilanga masipala kufanele ete collector ngakhona. So le tinto leti vele kunetinto tokuthi masipala akatithatha, like okay nedi ngoba nje nyalo angeke ngize ngikhone kubuka phasi yonke into la, but uyothola ukuthi la kunema syringe or maybe angithi unashukela ogogo unashukela, so uhlala tijova lawo ma syringe lawo ucabanga ukuthi wena uwa dispose enzaweni lefanele, because utothatha afake nale general waste, which is very much wrong, because lawo ma syringe lawo must be kept aside kufike laba vele bokulanza ama medical waste bawathathe. So kungako ekuqaleni ngikhulume ngokuthi tibi tihlukahlukene, even khona le dumping side akusiyo yonke into leya le dumping side njoba ngikhuluma ngalama medical waste inenzawo yayo la ilahlwa khona. You can't just throw it anywhere, and you can't just mix it with the general waste. Lokwemibhede mara okay, if ukubona ukuthi ise good condition ungapha umuntu, because now we believe in this thing that we reuse, we reduce, we recycle. So yonke lento le is the 3 R's. So mangikhuluma ngokurecycle ngikhulumile nga leti gubhu nemabhodlela. Mangikhuluma ngokuthi reduce, like we must try to minimize i-waste yethu emakhaya, because njengoba ngishilo ukuthi each and every waste inemsebenzi wayo, even i-food waste, tikhokho yabona, or ma vegetables peels, le food waste, you don't throw it because iyasitana loko uyakuthatha wakha i-compost ngako. So uyabo, by doing that you are minimizing i-waste yakho. And then reuse, we are talking about those things. Naleya sofa lapha, le sofa liyalungiseka, uyahamba khona abafana labayenda kwamasofa libuye le sofa ngathi linyuwane, uyalithatha upha umuntu. Umbhede lo yama ubona ukuthi cha usese ku good condition nyana nedi ngoba wena awusawudinga awusawufuna, uyawuthatha upha umuntu nawo. Umuntu lo tojabulela loyo mbhede loyo. You don't throw everything. Okay, lana sesikulenye i-location ke manje, but we are still in the location. Lana ke streamless, kunemandi nje lana aqhamuka angwathi kuphi ngala enhla ngalana, lapha kunemgwaqo lohambako niyabona kuhamba nebantu kudlula nebantu lana. So this is very disturbing also, because le tibi besikhuluma ngato ngale nathi futhi baphinze bayatilahla ngala, and the worst part le tibi nyalo sebatilahla emandini emfuleni. So ngendlela kwenteka ngakhona la kuchamuka maybe umuntu or imoto ime lapha etulo ebridge lapha emgaqweni, bavele baphose tibi tehlele ngala iphasi ngala emandini. And lokubhlungu ukuthi lamandi lawa ayasebenza, khona abantu lebawanatha kulamandi lawa bayawadla bayawasebenzisa, but people they just decide ukuthi babuye bato throw tibi tabo la. And also le tibi matila emandini la tiya disturb even the living animals la khona la kulamandi lawa, because I saw a crab nje khona la. So imagine ukuthi letilwane titophila njani la kulamandi lawa mawangcole. So
ngoba tiyasuffocateeka uthola tilwane setifa that is why uthole ukuthi sekunema species extension like awasa exist lamanye ema species because of this mercy. So people are just reluctant nje ba ignorant bantu abafuni nokutshelwa because lo munye utobatshela ukuthi ningalahli la but they will just throw tibitabo lana. So I think lama awareness lawo maybe i-community itoncedakala kakhulu ukuthi like because they will get knowledge on ukuthi lama impact la yendekako due to letibitawo leti mhlumpe bayadweba abantwana tifish lana sesihamba semakhaya siyadla ubuta ukuthi angeke yini kuze kutholakale ukuthi sesiyagula siguliswa ngileto tilwane leto. It's possible because letilwane njengoba tilana tidla lama chemicals wona lawa leswafaka khona la emandini. It's possible uthole umuntu so uyagula awathi nokuthi uguliswa yini because even bo Bilharzia baqhamuka khona la uyothola uyabona la kungathi kusitibanyana nje so uthole abantwana bayabuya batiswimela la bayatiswimela lana ene baswima emandini angcolile lamandi lawa le waste leya letinto njengoba tila emandini kuyawasheka lama chemicals and everything kungena inside the water so kutholakala ke ukuthi bantwana sebaba nabo Bilharzia kuchamuka khona lapho le tinto leti la sikhona khona kusho indzawo yokuthi vele be illegal dump nje yonke lenzawo le so la kunababe lesimtholako la lo cleanile la even namanje if you can look laphayana uyazama cleaner because he's trying to prevent yona lento leye illegal dump. I can say he's trying to raise awareness about what he's doing lan. So okay sitokhuphuka sibuke lapha etulu ukuthi wende ini to prevent but still people bayalahla ngala emandini. Okay le stream besikhuluma ngaso siyahambisana nayo yonke lenzawo lesiyibonako lana kusho beku illegal dump site lenkulu kakhulu last year labakhumbulako nje last year maybe labayibonile before babe aclean lana beyinkulu lenzawo lena bantu balahla lana manje nje kusabonakala kancane ukuthi vele nawo amabhodlela la asengakakhona ukusuka kahle bantu bebalahla tibi tigcwele lana so babe lawa decide ku cleaner nakuya lapha une-FM yakhe titini wakha titini takhe laphana solo uzama ku-avoida bona lokuthi bantu balahle because this is an open area nje yakamasipala le akusiyindzawo yemuntu so that is why people are taking advantage of that ukuthi like they can just come and throw i-waste yabo nje anyhow so babeke la ngoba yena uyabona ukuthi cha indzawo yethu fanele ihlale ihlantekile ihlobile ngono ngizame something to prevent ukuthi bantu balahle because nako lokho kuyasida vele we highly encourage that ukuthi like if kunemuntu lofuna kwenta something enzaweni lekayibonako ukuthi it's an open space ahamba yeka masipala kuyocela ukuthi ngicela kwenda i-car wash or ngicela kwenda ingadi ngicela kwenda titina like masipala uyavuma ukukunika indzawo le kanjalo ubuye usebende la uzame ku prevent abantu ukuthi bangalahli kuleyo ndzawo leyo ngoba kusuke vele kuyindzawo yokuthi abantu balahlile tibi kugcwele tibi so wena mawufika ucleaner kuyanceda kakhulu lokho ngoba phela abantu ba ignorant abafuni kwenda into le right so if kukhona umuntu loyi-1 emphakathini lochamuka achamuke ne-idea lenhle njenganayi lekayendile babe la it shows ukuthi bakhona abantu labaphilako emphakathini and siyabonga ngako kona lokho ukuthi bakhona abantu labaphilako emphakathini abafana nababe la lo wendile itini takhe lana and
siyacela ukuthi makukhona loyo longasupporta kulabo bantu laba kanjalo afake isandla ikhule nje lendzawo yababe la ibe inkulu kube yifamily enkulu bamsupport because he's also helping the community ngoba uyabona konke la kunemakhaya lamakhaya lawa letibi leti betigcwele lamakhaya lawa lala iceleni aya affecteka even though ngibo futhi labaphinze balahle la but we don't dwell on that because like people are lacking knowledge like they need this kind of awareness. So nyalo sitoxoxisana nababe la lo khonile ukuthi aclean lendzawo lena ayende kube indzawo lehlandekile namhla sesiyabona kunefemi yetitini abantu bayakha tindlu tabo bayeta batothenga titini la ene siyaqela sicela isupport kuthi nimsupport babela ngoba wende into lenkulu kakhulu sesitoxoxisana naye ke asitshele kabantu ukuthi uqale nini le femi yakhe lana kwendekeni ukuze acabange ukuqala nje enzaweni lebe ingcole so ngoba wonke umuntu indzawo ithi ngangcola abaleke ahlale lapha wayilezi kungcolisa bona abantu ngoba angeke kusuke tilwane leti tongcolisa la kungcolisa thine bantu but bantu indzawo ithi ngangcola basuke babaleke. Okay njengoba bese shilo earlier on ukuthi lana kune family lebonile lendzawo yayibona iyinhle ukuthi bangenda something lokto basebentela futhi lokto protector environment kusho lana ngina amkhulunkuna na Putingomane ngiyanibingelela ninjani. Hayi siyaphila La ngiyabona ukuthi lendzawo le bekuyi illegal dump site nje lenkulu kakhulu ene ngiyabona nyalo senihlopsile nakhile ifemi yenu yetitini lana ngicela kubuda nje ukuthi kwendekeni like nicabanga njani nje lenzawo ukuthi ningasuka ekhaya udecide nje kutongena la kungqole khona nende something akusho silana sister besinengidlula balahla tinja kungqolile singasebenzi sibani lesingasebenzi sayithanza lendzawo ukuthi nasingayicleana sizame kwenta titini sikhona kufaka lisala lempupho ekhaya ngoba siyabuka umsebenzi asuthola so sakuthanza lo ukuthi asicleane sibone lamandla azama khona sazama kancane kancane kwagcine kwalunga sazama komasana ukuthi siyathenga kancane silinga titini bathatha nga5 bathatha nga1 le mali esiyitholako siyakhona ukuthenga lo kungathi sifuna kuvula sicleane kube kuhle kwaba nje ngiloko kusinebani labanye lebandlulako lebangasebenzi bacela nabo umsebenzi yabambisana bathola loyo 50 rand lo 20 rand sayithanzela nje lokho lenza ukuthi sibambisane semphakathi sonke sikhona ukuphila nale banganamshibo bakhona ukuthi bacela siyabambisana bakhona nabo ukuthi bantwana balale badlile ngiloko hayi liphuzule lihle kakhulu leli ngoba vele kubalekile ukuthi especially mawungubabe ekhaya bantwana ekhaya balinze wena ukuthi uchamuke nempuphu so kubalekile vele ukuthi uzame something kodwa iquestion yami ukuthi yini le yenda ukuthi nize nicabange nje ukuthi uyathi masingacleana lapha ngiyabona ukuthi nayibona indzawo ukuthi yinhle yini le motivation lenabanayo nje ukuthi nicabange ukuthi awuthi sicleane lapha sitokhona kwakha titini sendiwa ukuthi besihamba sifuna umsebenzi singawuthuli mara lendzawo sibona so saba nelithando lokuthi asesizame sidobona ukuthi maybe sitolala sidlile njoba sibuka umsebenzi singawutholi maybe khona something letongena sazama ukuthi asivolunteer nje sizamazama sincenge ngoba kunemfula so clean sikhona ukuthola lesanti ngemabhar sikhona ukuthi sizamazame nje ukuthi ekhaba lale badlile sesaba nalelithando lelo solo nanyalo sinalo noma kungalungi better siyazama ukuthi loyo 2 rand losuthola silale sidlile sibona ngathi ngiko lokhu ngathi kungabuya ngathi ke mina mtukulu wami ngokuthi sibhakala itina kuphela ngaba njani sivule ngalo ngoba yabona labantu sokuba la startile la manje na ngaba njani ngwahle lapha mina lanko ubhakabhaka ngale sibhakapha ukuthi nonyana ukuthi sihlale sitoba sithola ukuthi sisedunjini ukuthi singapheli manje umuntu abamba ngathi sibona sihambile samkhela kwembedlana osawo sasibambe sasawukhuthala lo muntu abuye Nginike ukuthi hambe oningana abantwana ngani ngoba inkosi lenkulu emhlabeni mntwana nami ngila. Unganjonje imali ma1000 ubelenza marita uphuma le umulambile ukuthi ufike unginikele lo she mina ukuthi nje le mali angikwazi mina ngiyathatha nginika abantwana ngoba ngidinile
wathi lo mfana ha mara uqinisile nombala nako safaka uyabona kwembashanyana lokwa ufake ngathi awusenginde ngathi sandla sakho sidle ngilokubona singiyaqhuba ngithi asiphinda phinde ngekutawenda uyakubona ngoba la ngithe ngibona lenye imamba lemnyama yabona bathi imamba likhongola mina inatha la mandla abatuli baba esikoleni sobaluma ubona ngihlatshisa ubona ibhala lapho ngiloma maye lona bana ngala wena mina ngidawo bangala ngidayixosha ngematara inombalo ibalekile mntwana. Cha lokumnanzi ke lana ukuthi kusho kona ukuthi cha umndeni uyabumbana lesinye isikhathi ngoba ifamily leyi1 lena bahlanganise imicondo leyi2 le productive ukuthi ngcono mine ngakhetha itini lana namkhulu naye wathi ngcono ngiye kuyolima umbila laphana konke lokho solo kuyisa enzaweni leyi1 bantwana bayakhona ukuthi balale badlile manje mkhulu lana ngithe mangifika ngakuthola ucleaner lapha solo uphethe siheshi nje uyahesha lapha lenzawo lena ngiyabona vele ukuthi lihlathi vele lenzawo le la kulomfula lona yini lekubangela ukuthi uze uclean ufune kushona le ufuna kwendani la kulenzawo le ngale mntwana nami kuze ngiheshe so ngiliyanyoka ngibona ukuthi ngale ngahesha mangidawuba nemandla nyana ngidawuphinde ngilima ngifaka kwemahlanganyana so ngilima nyana futhi ukuthi angisho mangilimile ngidawukhona ukudlala khona manje nakulo kwenyoka ngisho vela umulimile kuyamsabe umuntu utawubaleka mangibaleka nalesibe sakhe sitawuphepha ngoba nyalo kubantwana batawufuna ukugeza ngisho kuyashisa athi yageza mntwana pha sisiwina ini mkhulu ngoba ngibone lana ukuthi bayalahla tibi lamandi angcolile ukhona njani kungena la kulamandi lawa uhamba uyoniselela umbila wakho lapha zamathi mama ngikhala ngithi tutu ngizama ngoba ngisonalo kumagciwane lapha ngeke bophopora ngithenga lokumuntu ngisho sakho mina njengakhula isikhathi sayitolo ngafunda lo agriculture nyana kubo naloko makhemikhali kubulala kumagciwane ukuthi kungalimali ngifaka kona ke lapha ngisho balasha kuma pampers kunetibungu ngikhiphe badla ngela bayibaphosele nabo ngemoba mangiyabuka manje kukhuluma abayi ngikhetha kuthula ukuthi akukhuluma uyakhiphe bhangi bese ngivela ngiqinisile angisho lento ngiyayithanda ngiyayifuna lento abantu nani manje ngomntwana wami njengoba ufikile ngidawo uhamba ubuka kwembashoni uyobhaka kumele nginamati uyobhasha umudla wena la kimi ukuthi cha ngiyayithanda iidea yokuthi mkhulu lana nabhuti solo bazama ukuthi nedi bakhona ukuthi bantwana balale badlile kube khona lokuya ngasethunjini kodwa na kiko konke ke I like the idea yokuthi yonke lento lele bayendako icale ngokuthi awuthi sihlobise leyanzawo leya mhlumpe bantu batosaba mase kubona kuhlobile so sebabona ukuthi siyenda titina siyenda imimbila yebo kona bantu abasalahli la kusebenza khona labasebenza khona kodwa solo bayalahla eceleni kwakhona kusho kona ukuthi bantu abathanzi kubona nje into lenhle if umuntu bambona ukuthi uyazama bamcekela phasi bengacela nje kumphakathi waseBabathoni ukuthi mawubambane especially labantu labo ukuthi bayabona ukuthi bayatizamela bazama impilo bayazama nokuhlobisa ngicela simane sibahlonipheni siba supporteni futhi kulento lebayendako and isupport even if umuntu you can't support him ngokuthi umthengele lento yakhe lekayendako but kumhlonipha ngilokuthi ungathi uthathe tibi lekhaya lakho ubuye utoti lahla laphasi la kazame khona yena cleaner ngoba babuyasho la ukuthi ucleanile nale stream lesiya uyahamba uthenga imithi
yokuthi akhona ukucleana la ukuthi eMandi abe clean akasebenzi mkhulu ude naleyo mali but uyazama ukuthi at least lendzawo ihlobe but bantu still bayachubeka bayalahla khona lapho so kubalekile nje ukuthi bantu bakhona kumhlonipha lomnye umuntu mambona ukuthi wenda into kube i-wake up call nje kumuntu ukuthi yo kusho vele kahle kahle akukavumeleki ukuthi silahle kule yandzawo leya ngoba naku sebaze bakhile indo tabo vela sikavumeleki into le wrong leyo hayi ngoba abadi babe uklinile kulendzawo lena ngoba sebabona sekuhlobile sebayakhona kubuya batokukha umbhido la bahambe bayopheka kodwa lekhathi kusengcolile bebangakhoni bebandlula ngendlela naye makaphethe plastic letibi uyaphosa khona lapho kodwa nyalo ngoba sekukliniwe la sekuhle sebayakhona ukuthi akutokukha babe umbila wakhe lapha sebayakhona ukuthi akutomtshontshela abe atizamela naye azama ukuthi indzawo ibe clean kodwa nje mnele ngakusho babe nawe bhuti nende umsebenzi lomhle kakhulu kulendo lele niyendile ngiyafisa ngazuthi ningathola umuntu loton supporter like ban support noma sek financially o ngaletinye tindlela nje ban support ukuthi ne business lenu lize likhule because nento umsebenzi lomhle kakhulu ngoba la letibi leti kube kuthiwa anizange neta nato cleaner la mhlumpe letibi leti kube nyalo setihamba lapha emgaqweni mhlumpe kube sekune line leyi1 lokuhamba timoto setiyamelana kuze tindlule because of letibi because the more balahla kude more tibi tisonzela njengoba sitibona nje nala tisonzelela lapha emfuleni nala emgaqweni bekuyoba the very same thing so siyabonga kakhulu nje kumsebenzi lomuhle ngazi ukuthi nje umphakathi wethu uyibhabathoni nje yonke so ngoba akusiyodwana lendzawo letiningi letindzawo labalahla khona abantu la ibhabathoni ngazi ukuthi bangaba khona labafana nani labatocabanga ukuthi uyathi awuthi ngiyokwenda something lapha ngilokhona kuphilisana ngako ngoba siyabona vele isimo sethu semnotho asendi kahle imisebenzi kunzima kuyithola so if wenda into leso uyakhona nawe ukuthi philisa while as you are protecting the environment you are saving the environment ngoba mawukusonje at least akusena maphepha akusafani nalesikhathi kugcwele tibi so siyafisa ngazuthi nje umphakathi ungabambana wende njalo bese ke nabo bona laba labalahla letibi bese bayazama kubahlonipha labo labenta something kulawo ma hotspot lawo bazame ukuthi tibi tabo batibeke emakhaya masipala afike ngelanga lokuthatha tibi athathe tibi ahamba otilahla bayekele kulahla kuma open spaces because letindzawo leti atikavulekeli ukuthi abantu babuye batolahla and mawulahlile so you are disturbing the whole ecosystem ngoba la kudisturbeka even tilwane letikhona letiphilako khona la ngoba angithi lendzawo le ayina structure ayinani kuyadisturbeka abantu mabafika balahla lana lama chemicals awasheka yalapha emfuleni babe ufika lapha uyanatha emanti uyagula because letinye tifo phela tichamuka kanjalo so singasho nje ukuthi cha siyabonga kakhulu ngumsebenzi lomuhle lona okay lana sina Bhuti Lucas Mkhabela lo tektositshela kabanti ngalenzawo lele siyibonako illegal dump leyendekako lana mina lengikubonako la ngibona neditibi so yena utosichazela kabanti ukuthi lenzawo lena kwendekani ngayo kwendekani ngoba ngiyamuva uyasho ukuthi la uke wenda ingathi la bekalima tibhido takhe nemimbila yakhe so nyalo so tektosichazela ke ukuthi lenzawo le ichamuka kuphi kusukelaphi ukuthi kuze kube nalenzawo lena abantu baze ba decide kulahla nalana naye ukuthi yini into le yam inspireisha ukuthi aze acabange ukutokwakha ingathi yakhe la eSport so ungasichazela kabantu ihistory nje yalenzawo le Lucas Mkhabela sibongo lana before benginababe babwami Philemon Mkhabela bekuyi dumping site but from the way back government local government wethu lokuqala ngaleso sikhathi okay bekunema dumping sites street by street like this one okay but beka under control okay because masipala wethu bekabuya once a week a collect leto tibi ambotlatla ku the original dumping site okay then ngokuhamba kwesikhathi
wow mabasimuka masipara wethu yabulawa le dumping site. Then bantu batshela ukuthi tibi sebatoti collect ema-18 Okay. weekly, Yes. something like that. But bachaza ukuthi tibi lefana nabo tihlahla mawujube esihlahla because ngeke tingene ku-dustbin. Ngito lekufuna tibi etolahlwa la. Yabo. Okay. By that time ingathi babe bekalimile a controller nje bengafani nanyalo lokhu so. Betiba in one place kube organized. Yabo. Ngokuchubeka kwesikhathi mase babuya bangasa collect letibi lethu ba collector just around Tibi lechamuke emakhaya. Because sibeka la ema-18 ema-dustbin noma ngala ma-refuse bag. Yes. Bafike ba collect. Then from there yakwaqala kwabanale nkinga ingacontroleki kwale kulahla. Yes. Then while ngilimile la bantu bese baphonsa nangali phakathi. Oh. Yebo. Ngazama kufaka ifence nyana lokuma yabona umpete mawushisile lokho matrasi. Oh yes. Ngidobha bona ukuthi ngizama kwakha ngawo ini iblock ukuthi babone ukuthi ngale. Yabo bantu asifanani. Yebo. Lomunye ukhelesa udlapha, lomunye uyakhona kunakekela ini. Okay, kwangokuya abantu sewukhanza ukuthi sekugcwele kufilthi kakhulu la bathi kutshele ngale phakathi. Noma sowufakile le mawaya zakho. La mawayas. Okay, ngizamile ke controller nginamakhelwane la. Babemthetho. Sasama uyicontroller this thing ukuthi sikhulumisane nebantu mabatolahla ukuthi at least balahle one place. Yes. Okay, babuya babutha leto tibi ne ngale system yabo le ukuthi babuye ne TLP naloko ma truck wabo batibuthe le tibi bathifakele phakathi ma truckini badamba dumping site. Yebo. Then sabacela ukuthi sicela basivulele that corner there labo la kunale beam corner. Ukuthi bavule ngoba kunesigodo kuyidonga la ngale kunesigodo. Okay. At least umuntu andlule ayolahlela kuphi ngale kule donga ngale phakathi esigodini. Okay, kude emandi lahambako ngale. Akhashane kune distance, kunemandi but akhashane kune school lesigodi. Okay. Khanzakala ukuthi thina abantu asikhoni lokubambisana yabo. Kuba nemsindo lo munye ayakhashane njani uyabona. Hayi then yaqhubeka ke yabaso. Then the rest of the community from the top streets sokucala sebabuya bonke batolahla la. Okay, ngicela ukubutana into leyi1 but uthi wena bantu ba complain ukuthi kusekudzeni and nibe na le idea yokuthi akulahlwe ngale. Why kulahlwe ngale ngoba nazi skipini masipala usibekile la yini le yenta ukuthi kuze kuphumele isinqumo sokuthi akuhanje kuyophoswa ngale tibi. Skipini bebangakasifaki. Oh, okay. Skipini sambe sayo complainer njengoba ngibekisa ngababe regime thetho. Ngoba njengalalo kusihlala la lo munye ulahla inja lefile lo munye njani environment bantwana badlala lana yebo bhuti lokukhamka nale ilwane naloko nale tibi lana kunemaphampasi yonke lento tino letifana naleto akusabi khona le control. Wazama ke babemthetho ngiyela sabambisana naye ukuthi basilethele ini ngoba nami ngifuna ukuchubeka ngilimi. Uyabo and masolimile la lokunye letinye titheli lona ma veggie arm la bebabuya bathenga abantu. Ngikhona kusurvivor bengisengasebenzi vele ngasebenzi total. So lama veggie hayi ukuthi bengwalimela ukuthi just ngokudla kuphela bengikhona ngena la emafletini ngithengisa njengoba weekend sasa Sunday lokho abo beetroot nani ngifaka ebhareni ngihambe ngithengise la ngithole something uthi ukhona kuphila nawo. Umuntu sekuba likhuni ukuthi manje udoda athenge la kulahlwe emaphampasi kunenje ibolile ini lengathi iseceleni kwani kwale tibi yonke lento igcwele la. Then ngazama mina myself ukuthi okay ngibe ne control njengoba ngisho ukuthi toho bekude vele. Yebo. Ngibe ne control sengihlala ngila ngihluleka nokuthi ngizohamba ukuthi ngiyofuna ma piece job somewhere. Ngoba ungahamba bayalahla. Ngoba ngikhanze sekulahliwe. Eish. Uyayibona this thing. Njengoba ubona ekhaya kukuduzana so bengiphuma ngizohlala maybe ngishusha khona manje hey ungalahla lapho. Ehlolahla ngale yabona. Eish. Some other times ugcina socabana nalabanye abantu bomakhelwane hey hayi wena ngathi engakho la indzawo yakho angicha kani uzama nawe ukuthi lenzawo ihlobebo sibuye kuphi mase kunemoya maybe umoya yabona open space makuchamuka umoya
lamaphepha nalamasaka kuyophephuka kugcwale sonke le street sengcola ini Kwale na tihlahla kube ngathi sema flowers lapha all etihlahleni. over kuyophuma le Eish. yabo ngoba kunemoya loba strong uyaphephula nje ukhambe la khaze sengcolile nje all over yabo ngizame ke ngibuthe ngihlanganise leto tibi ngehle ngiyolahla ngale phansi lokunye ngikushisa ngabuya ngazama ukuthi while nginale ngathi yami ngale angifake ini ma flowers la balahla khona la from la elponde ngifakile ama bloom ukuthi manje ngizama ukuthi kumkhomba umuntu ukuthi Kuthi lana ungalahli phela yebo. labanye bayijabulela lenzawo babuye for lama flowers batoshutha ama photos sekamandla lama flowers but ngokuqhubeka kwesikhathi setitini ngiletibi mababuya batobutha ngale system lengichazile ukuthi babuya nabo TLB nalokuma half track bahlabe ngale TLB bola hlangane Uyabo. Yeah, uyabo, yeah. Uyabo. Sometimesikurolela kuphi kushona ngala emakhaya And uyakubona lokunye kuya kuphi etihlahleni la kuyohlala khona. So vele kahle lenzawo lena nyalo yonke ingcolile ngoba vele kusuka ngala Yonke ingcolile. phaphe kushonele. okay khambe kwahamba njengoba ngisho kulaba kule system yabo liba implementile ukuthi ohlaba ngalabo TLB ngilimile la benginabo spinach cabbage beetroot different types of vegetable nyalo kuyisama kube nginembila like that one yabona nje sekuzama now imbila yabo Nawo lo mbila solo wakho nawo. yeah wami naso Oh, okay. sekuzama nakhona ukuthi siyayifisa lento yabona Yebo ukuthi kuhlobe lana. No kuvisa buhlungu kakhulu lokhu ngoba bhuti la uchazile iyachaza inzaba yakhe. Ngiloku buhlungu lokho ngoba uyazama ukuthi lenzawo ibe clean le a prevent abantu ukuthi bangedi kutodampa la but ngiloku buhlungu ke ukuthi khona masipala ngoye futhi lo tophinze agrate kona lokhu leka kuzamako akhukhule konke ashonisele ngiloku buhlungu lokho ngoba mhlumpe kube namanje lengathi isekhona mhlumpe labantu ngabe abendi so because bantu lana ba ignorant kahle labanye hayi ukuthi ngoba abati labanye nedi balahla ngoba bayalaya so singumphakathi nje waseBabathone ngathi singakuntshintsha nje lokho sisho nje usithi yathi i-change ayicali ekutheni change begins with you kuthi nje wena ucale kubona ukuthi le ndolo yentako kubuya utodampa la akusiko kahle i-change icala njalo kube kuningi lokuthi ngiyawusola umphakathi ngiyamsola masipala like bomaphepha so bowathi ukuthi awukulahli la kulahlwa ne just hlamajube tihlahla ekhaya noma bocenza because ngeke ufake magala kuma refuse bag bekungabi like this yabo like makunemisebenzi njengala makhaya sithi maybe kune kushoniwe noma kune party noma umshado angithi siyabona TBT manjani tiba diningi lokuma paper plate in bebabuya bato umasipala umjindi bowathi ukuthi kabani kunemsebenzi batothumela a certain baki makuphela umsebenzi bato collector the whole the TB tonke lentale umsebenzi but now angithi njengala kabange emagagula kunemsebenzi le TB sekukhosa batothi lahla uyayibona abakusekude ukuthi bato ba collectela la accordingly bato lahla la and ekugcineni kuba netso and nyalo kunetimbungane yonke lento okay sesiyirepapa nje inzaba yethu babe bengingathanza kwati ukuthi njengoba kuso ene wena ngiyakubona ukuthi ungilo muntu lo passionate nge-environment uyafuna kubona inzawo ihlobile but ke ngoba vele awutendeli lento lena into yokuthi umphakathi nje uwodwana kufuna ubumbane kuze kuto avoideka lento lena bengingathanza kwati nje ukuthi njengoba uhlala khona la eceleni ikuphatha njani nje lenzawo like ninjani nje healthy yenu nako konke nje njoba nihlala la nenela eceleni kuba right angeke sibe right sisi ngokucala nje kulami ihlangothi ngiyakhala ngale ngathi yami ngoba vele beyimpilo nanyalo ngisafisa njengoba ngukhomba iplot nyana elincane lese ngizame ukukhweshela le ukuthi ngiyende khona lapha kunembila nyana khona number 2 lokugula lokusuka la kus affect us baningi labantwana bahlala samu khona lana khanza bagijima nabanje labanye abantwana bayahamba la estradini la especially emakhaya okuqala leliphunga nanya lokungcono lesimele lesiphuma la nalo moya ngoba le breeze le fresh ivela la esigangeni lehlahla mase ichama le breeze le fresh ithatha lesimele lesiphuma la
siyalekitse etindlini. And Njengoba- lapho seku-affecta i-health yenu, so uyathola nebantu abadala sebanetifo longatitholi tokuphefumula, awusatholi kahle even netimbuzulwane endzaweni leso, because kuhamba nanemandi lana kugcwala timbuzulwane la kule ndzawo le. Okay babe, sesigcina nje, ungathanza ukuthi kwendekeni nje ngale ndzawo le, mhlawumbe khona lo toba nelivelo ukuthi intshintshe le ndzawo futhi ibuyele kulesiya simo lo sokuqala ukuthi thina simphakathi asicabangele thina. Umuntu angathena ngoba uhlala maybe le khona kule street athi angihlali ngale afike adampe akacabangele thina number 1 lesihlala ngala. Number 2 sifiso sami lengathami ngisayifisa kakhulu. But njengoba ngisho kulikhuni kwenda so ngoba vele ubona nje naye le i-refuse bag phakathi limnyama lo mfiko wa throw so yabo. Now amabhini basifakele ngiyavuma noma bangawacollect iyahlala 3 months igcwale abantu beze balahle phansi aba collect net lokuthi nje basinake basikhumbule ukuthi siyakuthanda lokuhlobo. Yebo. Natha leto diba kube nale control from kumasipalati wethu ukuthi uzame lo control senathi thina abantu sizame lokuthi sibambisane umuntu angayendi into lekangavumendeke ecela ngwasekhayilana. Yebo, Bana lokho kubaluleke kakhulu, yayibona. Siyabonga kakhulu babe kucocisana nawe, yathi lenzaba lo yikhulumako lena imnanzi iphindze futhi ibe buhlungu ngoba imnanzi ngoba mine as an environmentalist ngiyajabula kubona ukuthi bakhona abantu laba thanza kokuyinakekela imvelo ngoba phela mawunakekela lapha awutendeli wena kuphela usita naletilwane letikhona laphana even nalo moya because njengoba kuso kwendeka bo air pollution kuningi nje lokwendekako so ngiyajabula ngoba sisho so kulikhulu ngoba lo munye ufika lahle ashise. Yabona masekushisa kubhunya tibidino kanjani the whole lenduthu nalesimel konke kubiya ngale makhaya thineke si against kushisa vele kukithi kwa environment vele kushisa akukavumeleki vele ukuthi ushise tibi because you are causing air pollution ngokwenda njalo. Cha siyabonga babe story sakho siyevakala ngalamanje lamandila waphuma ngaphansi aphuma ngaphansi from a stadium letu. Man natural road, not cyclical pipe, something like that. Vele ahlala hamba lamandi. Uma ubuka sekandlula la itibini. Letilwane ngale. Lo munye ulahlela kune poison, lo munye in. Letilwane tonatha ngale. Uyakubo. Uqinisile baba. Uyabo. Kuya counter kakhulu. Nalaba labalime ngale basebenzisa sometimes wona lamandi kunisela ngoba kunetingathe ngale. And ngiko umuntu sewuthola ukuthi insimi yakhe ayisendi sivuno lesihle hayi ngokuthi ngokuthini lo mhlabathi wakhe so infertile because of lama chemicals laphuma la awasheke aye ngale. Bengikhulumile ngako earlier on lokuba beliphuzu leli qinile kakhulu ngoba lo mhlabathi uvunzile ngale but nganqa lemandi lesivuno vele ngeke sijabule. Hayi cha siyabonga babe kucocisana nawe asithembe ukuthi lelinye langa kuyontshintsha nengathi yakho futhi iyobuya sisho nje ligama linye sesirephapha everything kumphakathi ukuthi sicela kubambisana nemphakathi sisonke namasipala naye asite asibambise kuloku khona nalabo labazamako ku protecta i-environment bakhone kuchubeka babe nale motivation yokubuya ba protect. So sithi nje change begins with you. Sihambile elokishini sabona ema illegal dump lamaningi kubona indzawo leso akukho mnanzi kubhlungu kezwela nje kubona indzawo leso mara ke all in all nje sesirephapha indzaba yethu yonke sihambile sabona nalabanye bokuthi bafikile tindzawo leti so bathi cleaner lo munye besinaye asho ukuthi ucleanile mara baphinze babuya balahla wazama kwenda ingazi wagcina give up ayekela kodwa ke ngaloko sithi nje akupheli lutho because if umuntu akhona kubona ukuthi lendzawo ingcolile akhona kuyicleaner akukapheli kuye. The only thing lebalekile ledzingekako ukuthi simsupport as umphakathi simsupporta ngendlela ke ukuthi asilahli if singabona umuntu ukuthi so cleanile endzaweni leso sibese asisabuyi isilahle back
So singasho nje ukuthi emagama okugcina lengawasho nje nyalo ukuthi sicela ukuthi sibumbane singumphakathi waseBhabtini njengoba abahlale basho ukuthi iBhabtini beyihlobile lesesikhathi kusengumjindi. Even namanje ngesikhathi sembombela sicela umjindi uqhubeke uhlobe njengaleti atikhathi tawo letiya sithi nje change begins with you.